Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla. Para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus jajaran para habaib, habibana wa sayyidana Hadratal Habib Ishaq Al-Kaf, selerana peten kaula amul jaki, habibana wa sayyidana Hadratal Habib Hamdi bin Sumit, tak galib habibana wa sayyidana Hadratal Habib Ali Al-Jufri, terjukan guru kaula ajunan Kiai Haji Usman Subianto, berseteja para kiai, seteja para guru, nyuun sapora tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pengauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takdim dan hormat dak saja saya ampun Rabu. Sahibul farah was surur, tuan rumah sekeluarga, saya kesempatan mangken masepo putraipun antara Al-Ustadz Ahmad Firdaus Ramadan kalaban raji tercintai pun Ustazah Lailatul Fitriyah, berseteja para Rabu bini otaba bini ada langking segala obadat tung dia dak seteja ajunan peten kaula amul jaki ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Alhamdulillah kesempatan malam mangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir tapangki apolong dalam keadaan sehat langkong-langkong apolong kaula ajunan ala kotoat manter tak karwa apolong kili kili kan tauhid kili temor beda kili bara oh beda kili anyar beda selaju manter tak karwa apolong kili temor manter kaula benajunan apolong kili bara boleh manter tak karwa apolong etunya manter apolong sampai dek ke akhirat. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngireng atoraki de ajunan semul Gusti Kanjeng Nabi. Kala ben salawat ben salam kak dinto samu keetetilan jalan kaula ajunan paringi syafaat sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ajunan tak kira nyeting dak panas apoi neraka. Allahumma kala ampun ya wali kalaban solawat insyaallah kalaban solawat hajat kaula ajunan bi Allah bakal ipagempang. Amin. Cek ko beter deng maturane kali bura solawat tegi munareng bareng mun katibi lo camaca. Ya lumayan lah, lumayan ditempeng lo teman sekali. Magil dia nak keng taryok dia anu. Maka tak ngerti lah dia iya.
mak lero kelek kemolena keng insyaallah orang ini kamun la along polong benoreng separatu insyaallah norok paratu sekali Allahumma mona polong benoreng pecreh insyaallah norok pecreh sekali Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah makin acara nanika sebeda elau kasah mun nika keng bin sambin aslina teti kula benajunan saya hadir nika keng anyu onaki na saya kedua nih Ustadz Firdaus Ramadan kalaban rajina Lailatul Fitria mantan saya kedua saya mantan lo ikatela abi kuda nih mantar teti cuduan saya barokah teti cuduan saya langgeng teti cuduan saya benih cuma apolong etunya make ke akhirat pakun teti cuduan saya tak asa pesa ben kalaban barokah na mantan ajunan saya hadir mantar pada teka hajat si kita tapangki ben cudu na mantar tuli tapangki saya andi cudu tapi kita andi potra mantar tuli andi potra sela andi potra manter tulia andi potra pole sela andi bini manter tulia esud dia ani kah mbian kita kila abini mun bebu segami ta abini alak ke koyuman. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Perhatikan, talangkong operator ihu nyuun korangin, mak lihat tak mental, boleh makin tak ala gua nih kadek kande. Ihu nyuun korangin, bass nyuun korangin, treble nyuun tambahin. Cek, teh 1 2, teh 1 2, teh 1 kopi 2. Cek teh 1. Terus kalangkong operator, sip, termasuk suara keben selde selembian. Abu amin nih kok. Akabin nikah ibadah, nggih. Menikah itu ibadah sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Beda niat teh, beda syarat teh, beda rukun. Makanya beda situng kitabnya mana kitab Niyatut Tazawwuj. Kitab ini ditulis oleh Sayyid Abu Bakar Sayyid Abu Bakar Sahibus Sakron. Dalam kitab ini disebut lagi ada 6 likur. Cak jongocoy kabin bi kok kemarin aku. 2 mantan apa sah? Ada 26 niat orang yang berkeluarga. Kayak gula makin tak bahasan niat senum lekor, mun pah bahas makin semalam tak mulai gula. Makai gula ki aman tanan lagi ya. Mari dikantuki ngalia ke bulu baba gula. Ha? Lekantun kan bulu baba. Iya. Engki. Bulu benih bulu kan? Iya. Tak nuruk budu sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akabin nikah ibadah daripada sepenapan ibadah seepakon Allah dak kaula ajunan. Keng dari sateja ibadah seepakon naki Allah dak kaula ajunan. Sepaling melarat tiga perkawinan. Ibadah sepaling melarat itu adalah pernikahan. Apa nama perkawinan ibadah sepaling melarat? Hadirin. Apa jeng ni kamakila cara nabek semurumit. Apa jeng ni kebekto ning 2 menit 3 menit paling ngepol. Bener. Apa sani kala karta oleh ngakan. Tapi apa sani kecumaning 14 jam. Mulai min tulu il fajri ila ghurubis syamsi. Dari ombre pacar sampai cuma petari. Haji ni kan akin ke Mekah tapi bektona cuma 3 hari bisa mari. Akabin ni kebeni menitan.
akabin ni ke beni ejaman, akabin ni ke beni arian, beni 1 tahun 2 tahun, tapi apuluan tahun, mun parlo sampai atau bitek tahun akabin ni kak. Mun beda orang apa jeng tak betal, kula tak keton cek ning 2 menit bagi bi rengik kening jaga aja ke telah. Oke, mun beda orang apa sah, mun beda orang apa sah, pasan tak betal dan kula bunten tak keton. Jaringan ning saare lapar bisa iki betedung bener keng mun beda orang akabin kabin nih kebeni cuma 1 tahun 2 tahun apuluan tahun beda 40 tahun beda 50 tahun beda 70 tahun pah ternyata bisa tak betal bisa tak telak sampai 70 tahun berarti ini kelakar orang pelian beni orang biasa ati nabi Allah lakar ipasabba tak pada ben orang-orang selain mantan si kedua beteti mantan si sabba. Sementara ring laki bini ini kan pasti andi masalah. Bener. Andi masalah, ada ring tak andi masalah. Makanya laki bini pakuna tokar, ada ring laki bini tak tokar. Bener. Makai hulil yasin pada itu karikia. Kule karo keng mun kekili saya jangan pidatu, mun karo mangi dengan ki pidatu. Jadi kule ini termasuk istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Ini karongkok makin-laki nak kakinya ku tak takut tekur apa sih cuma mancing tak nemu kendengan naik kalak kaki kapi aja ajo ket nyelket udah nyender ke anda jo ada kak makin makmum kata aku kak bener rumah tangga ini ke imam mereng laki yang berpengaruh sambian yu haram mungguan selake lampuk selake libur sedekah selake libur adik beri keng si bini cerai selake mun tak cer ya bener apa jangan si bini maki selake lampuk yang mun bini cerai haram selake cerai sekali kapan dari beri pakai kocak terus bagi kapi kak yang laki tak mikir melarta apa depor kurang sabri edok tek kurapa apa pasar uga kapi terus ibu tak oleh apa tek kurapa mangkana cukong tak pada anang sudah udah nakin penting sepang nanganakin kok telur lah cak aku pak kakek ya mun kudu ngocak bah tak nyabok mak selake ngocak telur kecap si bini telur jus tak ambu sekali Imam reng laki keng saya kata aku reng bini romani reng laki andi rotro keng si bini tak setuju lo kira jati magi si bini ngeraceng ada mamun si bini tak gelem benik hahaha sebel deh deh iya bu contohnya deh iya cang selake anang pemunduka cang si bini Allah sekolah bejeng ilmu pada tak kira munduk mun cang si bini tak munduk tak kira munduk cang selake tak munduk keng cang bini na munduk rabu seberpengaruh nih kering bini si paling gampang coba mun bereng laki bini kau leman tore tar kau leman ke acara selake kita kan dilangker si bini pah keluar pah telepon mulai alon cak selake dilangker bener nah pakun selake setek bunte pelik setia si bini te pun ada kan selake keluar ada te dalam lemari pah telepon le kok luar panyapit kita mare mayu sekem masih imam dia coba cari bini yuk makanya orang laki ini kemakai bagus semun si bini tak bagus aubat tidak bagus sebaliknya selaki tak pati semak ke Allah king mun si bini solihah selaki aubat semak dia ke Allah tak berjaja selaki biasanya mun jaga pokol petok tak teman pejangan subuh andi bini na solihah kol telok malam lah jaga selaki noro akib cak mun si bini saya jaga pakun jaga tak berjaja betul tiaki dah kio tiaki ha tak berjalan lagi kuntik so konde jaga sabar jangan lah apa jangan diking ketek biko mun soko nek jaga ibu kun tak jaga ngale kebetesan jaga pedong bentis mun betes tak jaga ngale ke pokang ngai ko mun pokang tak jaga ngale ke apa nya suruh mulai kadek deh kak
Pemulai kadek siapa andi bini kau ni reka. Mun betul tak cek ngalih kapo kang ngai ko. Mun pokang tak cek ngalih ka apa nih? Jawab. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi perkawinan nikah ibadah sebaling melarat apa-apa. Bekto na beni sekecek. Sementara si epa polong pereng tak pada. Ya bulan tak pada kalau epa polong. Mun pada. Ha jeruk makan jeruk eko. Nyempit polek njak pamulai ko tak betar ya kak. Rekin mendang pedangan deh kak. Njak pemulai kadek nyari sepeda kak terakhir kak. Ngagelak teragamnya ya. Jeruk apa yang pas? Berarti bini net ngaji net agamnya ada nak je mudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ki. Para mila kak dinto hadirin. Rabu na kaulewan ajunan atu akin mantan si kedua nih. Semakin tempo na abolong ibun lau. Oleh berapa hari siapa bolong le? Berapa? Seminggu. Sehari. Oleh sehari aku. Apa cek kalakal ding badat. Oleh berapa? 20 hari. 20 hari. Berarti mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, manggana hadir ke ula anjuran kanto kay ngatua ang kinamantan sa kedua. Kula nga bala iman kak diman setiap acara mantan. Kula masenga iman kak diman acara mantan. Cek tua aki etunya malolo manter sampai akhirat pagkunta tila kibini. Kan bedre ngatua aki cuma itu nyetok. Ngalak pasir iya tengah itu puaki kong lekongah manter tak karoni sarki tenyengah manter pagkunani sar sampai pongkel pongah. Kita doakan kedua mempelai jodohnya sampai kakek nenek. Allah cak karo kakek nenek. Mun karo kan kakek nenek, mun kakek nenek atelak saya ngasa ke kare na siapa? Manter sampai mati bakun tak atelak. Mangkana orang ni kemun sampai mati lo atelak. Mbian ben laki na bakun tak atelak sampai mati. Budian kapan masuk surga bakun tetiak laki bini boleh. Mangkana mbian ba magilaben balak ke ada parlo nanti najak minta telak. Mun laumur sangang polo juga kan dia parlo na balak ke babi ni. Tengku balak ke tudung elakar babi ni melkot ide por. Me betal ba? Orala. Aneh. Orala. Karo kare tek aja. Mun ketek kedalo bisa. Ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Bon. Magana gula. Ada dua perkara. Mas Ramadan, lek fitria. Mek nemu cocoknya macam mari pasaan pahat lasen. Ijak lakar cudu, mun cudu jadi iya lakar bi Allah. Nya mana boleh cudu. Nggih. Cudu ni tak gampang, Bu. Tak gampang cudu ni. Cudu ni kebeni pikirna manusia cudu ni kaparing Allah. Bede terkadang orang apa kalan bidabit pah burung bede. Bede terkadang terona terus seratin sepote serenjeng sesoki oleh nah salah cuba celeng dek pada. Bede kan? Mak lopot, beni lopot nak karena cudu nade je. Tak bisa. Berbagai hulil yasin der.
cok lambok saya temenem. Ada tak melu sekali. Selain tolak ki pasake gula ki petodus. Kapan makin paham boleh boleh. Bu, ingat kau cang nyelsup ke perut dedet dulu kok. Tahu di ma perut dedet je. Kalau kengnya tolak tak lah tolak ki pasake. Selain tolak ki pasake paham makin minta titi merdua. Eko cabi gula. Bawalah cintamu. Berikan pada yang lain. Terlanjur sakit. Hati terlanjur sakit. Oh colok pelka. Mik bulat dia. Beda tinggi lagi, beri singal kal ni. Namun sampai banyak saya nom keler bagi jilan ni. Diberi kau jangan kata biru hula. Jangan lo beri si bulla pengertian tuan rumah. Jadi langsung yenom bi gula. Alhamdulillah tepat kata encai asli. Ada gula nasa kale. Bi gula ke bala mungkin terlalu pedes ini tak roti dicapi bayi bibir ko bi gula. Oh tak bala pabrik iri masol deh. Pemulihkan deh, kau tahu. Siap, mulai siap. Mulai siap. Senyor Onoro siapa kaki siap? Apa ini pergem siap? Kita aku siap. Marna tak itu juga siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya tu tuan mantan aja. Allah, kula magi akan apa haram tak kira kiding aki paling mikir bila si Maria itu. Yang kijak magi kula pada mariti mantan anyar. Magi makin kula mantan anyar king setengah alpo lah. Kula abini ni kedua 2015, tapi makin pak sedeng aja abini ya boleh. Lalu sendiri ayo. Apa kok? Abah, mana di tretan sih? Ngulu ke kakang kok marah sih? Saya ngajak nantang. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, mau tak terlalu malam, mantan. Kula mendapat dua perkara kayak iki. Kayak iki. Sambian tu akhirnya menterti cuduan sebarokah. Menitu aki caunggu amin daya. Itu aki daya. Dimma berdeng. Allahumma dina fi man hadait. Afina fi man afait. Caringan doa yang gue kakek. Bisa apa suruh ngucap kok. Jak gelak ding Habib laman nyaman kita tambah butuh. Ya cak ulama ke Bani Habib cak ganteng ada pada Bani Habibnya. Habib Hamdi bin Semit, Habib Ali Al-Jufri, Habib Ishak Al-Kaf, Khalil Yasin Al-Sail. Pada kiyaan lah bukan. Allah iki bocor ngoncur. Cek nyaman ngaji deh jadi. Allah lo bapa yonja. Cak samurat tak naya. Korla cak agemi lo bap. Nang tenang segini yang kia pengajian deh. Ingat dia jual konyet tak lem baju pasal. Lah buk nguncur buk. Terus buk. Pon. Mas Firdaus nggih, perhatikan. Dan gula setiap acara mantan lek gula mesen dua perkara nih kan. Mun dua nih kebiimpian bisa saya kelakok, maka sampean ben rajin ini bakal titik keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Amin. Oh iya deh. Situng Lek Firdaus ben Lek Fitria. Perhatikan ki dan kula beda pakai ngak ibn mantar bisa ayam laki. Amin. Dan kula beda pakai man gak di mana ceramah tani. Allah Subhanahu wa taala adabu di dalam Al-Qur'an. Ibu ku adabun Allah adabu sekali tu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, patang bagus sampean. Selake bagus ke si bini bagus ke selake. Fa in karihtumuhunna, mun sampean mangki sepat setak kecocoki. Tak kira cocok kapi teng kana orang teng ibu. Ya mun ki anyar mun ki oleh 2 minggu ada tak cocok ka. Cek pondeng Jakarta, bila cinta sudah melekat tai kucing rasa. Mi tahu rasa nak kele. Dan jago lo teman tu rasa gitu. Alhamdulillah. Terasa kapi katanya goceng. Siapa? Lek Firdaus rajina sampian, Lek Fitri nika manusia lek. Mun manusia pasti salah. Tak mungkin tak salah, pasti beda salah lagu. Sebaliknya Lek Fitri, lagi na sampian Firdaus nika orang lek. Mun orang pasti keliru. Karena kanjeng Nabi ada kullu bani Adam khata'un, setiap manusia pasti salah. Jadi mun laki na sampian ampo salah, sampian pabunga. Alhamdulillah, berarti tang laki manusia dia. Bukan setiap manusia pasti salah kan? Jadi mun salah, alhamdulillah berarti tang laki manusia. Mun puluk teman salah sekali, jelek setahun tak salah, 2 tahun tak salah, 3 tahun tak salah, 4 tahun tak salah. Dukona kita ku absa-absa kabin kaki. Ini membedeng tak salah, bu. Bedeng tak salah. Pon kempang saus. Teman mangkir yang lagi bini selalu atokan. Ini membedeng lagi bini tak atokan. Ada. Mun bah bedeng lagi bini sampai 5 tahun tak tukar sekali haram keng bui kapi lagi bini. Mungkin bui kapi tak kira tu. Ada ya. Jadi bedeng lagi bini tak tukar. Atukar kapi minta atukar dengan orang 2 saya pepolong selaki ampo salah sebini ampo salah. Keng sambian le. Mun mulai makin ampun sadar ben siap cek ku tang bini bekal salah. Si bini siap ku tang laki bekal keliru. Ketika mangki kekeliruan ben kesalahan ku tak tengercet dembian. Mun begitu ada ampun sadar ben siap. Pada benek ni tanian ni ingat anda berdecuk dengan beda lobang cek rajana. Peteng sing malu mak celemutan. Sampai na jalan dari barat ke timur. Orang sesadar cek beda lobang ben se tak sadar cek beda lobang tak kira pada. Orang selok tahu cek beda lobang ajalan. Tepat ke lobang labu napa tak labu? Labu cek dengan tak sadar cek udah lobeng. Keng orang sesadar le tang bini manusia leku pasti salah. Pan teman kita salah tak tengercet dombian. Bentak sakit hati. Karena begitu ada lah siap. Pada bendeng ajalan etanian ibu temur beda lobeng. Peteng acelemutan. Ajalan sambil gerak ke dia. Hari beda lobeng ibu temur. Pan tepak kan lobeng. Lo kira ngecit cek lakar lobeng risik tak dentek biko. Lobeng etanian buk. La haula wala quwata illa billah. Ya wis beni lobang mandeman pian. Ya wis beda betul lah. Bunte pertanyaan beda betul. Orang mun lo tahu cek beda betul. Di bere acolan pasan tak tepak labu napa tak labu. Keng orang sesadar cek beda betul. Peteng acele motan ajalan. Sambil ke pande pak ke betul. Beh mak gerer. Coba ada iya yang dina ni. Mereka kan, ya bang ngucap kok masalah kapiu, gua torot kak. Baca aku, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Lek Firdaus, perhatikan. Ketika Allah debu, fa in karihtumuhun namun sampian leku mangki kata cocokkan dari rajinah. Otabe Lek Fitria. Mangki kata cocokkan diri selake.
Sahabat Ibnu Abbas bah ada bu, pokok ada bu nah. Fasbiru ada boleh tampana kecuali pas sabar. Cung lega endede, cung raja endede, cung lapangan ateh. Ada boleh lek kalau keng cung sabaran, cung raja endede, cung lega endede, cung lebaran ateh. Ada boleh tampana. Jog aja. Kalau nikah tampana. Apa napa hadirin? Karena tak ada orang laki sesampurna, sebalik juga tak ada orang bini sampurna. Makanya cek pun ulama, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin, barang siapa yang mencari pasangan tanpa kekurangan maka dia tidak akan pernah mempunyai pasangan. Ada orang sampurna itu nyanyi kapi andi kekurangan. Jelas? Jelas? Ada sampurna. Makanya gula sering cerita. Beda situng santri aja bis ke kiai. Sering gula cerita nih kan. Sampun debak ke kiai pah matur. Kiai. Dan gula abi ini oleh 5 tahun ku nemu bunga sekali kiai. Kalau keng dak ada ngedok lah 4 bulan 5 bulan saya seneng. Kau budi pah tokar ruwet benari tak buang bu. Tak nemu jebar sekali. Kiai pah matur ke santri. Cong, kaki mentro tahu cong. Mas ala nak kaki je. Kaki leku karo mangi bebuja seplastik. Kiai. Entar ke leku na santri ngi bebuja seplastik. Debak kata lima kiai. Bi kiai pah ya cek entar ke pinggir sungai. Main rokok ke pinggir sungai mentro tahu kaki. Depak ke pinggir sungai bi kiai ini ke bah ngelaki air segelas dari sungai gelas mare iya seain kiai pah makon coba ngelaki buja seperkem sabak gelem gelas dia cong nah lak buja seperkem sabak gelem gelas mare ibriin buja pah hero enom bi kiai enom main dia cong ye enom bi santri nah mare iya enom pah tanya aki nga apa rasana cong alhamdulillah kiai benih karwacen pae celaing segelas ibri buja seperkem pah hero enom pae alhamdulillah kiai. Kiai bah mesem bah makon boleh. Coba ngalak buja sepergem cong sabak gelem songai je. Ngalak buja boleh sepergem sabak gelem songai. Songai mari ibriin buja, pak kiai ngalak aing segelas. Ya enom Maria cong, ya enom. Acen cong, punten kiai. Minta acen cek bujana pada sepergem cong. Are bujana sepergem. Songai re bujana sepergem. Se Arya acen sedia minta acen cong. Yang kiai makin anak-anak tok teka tokang kiai. Cek dengan neka kene. Bedena, aing ngadidik neka, aing banyak bedena raja. Ya sini kai kerasa, sini kata kerasa. Pada bu kiai, ngaji anak, kakek sesompek, kakek seruat beni bi masalah na cong. Masalah na kakek pada ben masalah na tatangga na cong. Arapa tatangga na jumper kakek mi ruat, tatangga na misem kakek mi merengut. Sekutu babi cek beni masalah na. Tapi dede na kakek dari masalah kutu sabar, kutu lega, kutu raja dede. Maki masalah jeraja keng munda dina cung lega entak kira-kira sana. Keng munda de copek maki masalah ni kene ikhresah. Ketahuilah anakku, orang berkeluarga itu bahagia bukan karena memiliki pasangan yang sempurna, tetapi kebahagiaan berkeluarga itu dimiliki oleh orang-orang yang mau menerima kekurangan pasangannya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jelas? Saya gede ngaki bi mantan nama. Allahumma sholli ala Muhammad. Betung ni kah? Cung sabaran lagi. Cung sabaran. Berdeci macam terus sabar lek. Terus oni ngambian ci macam. Jadi kertas kosong, sabak ibeng labeng, tulisin telok huruf nikah, eka sabar. Jim, ekap, jim. Coba ripat hagapi. Ja. Ya ada lagi ya karo dia. Monte jaga aja make hulilia sina telak magi belunggal ya. Nyaku tak tokar jangan sampean pada tokar. Bendeng bini je pada tak di mabuk mun kadung oleh kikir pada ben HP rosak ruah. Oning HP rosak kembia. HP dia men kadung rosak pate elok mate. Pakai ni sajen nyaring. Cek je kaje tak nyaman kering mabar. Torat. Iya pada. Pakai ini santa. Udah mulai akan coba lu ambu sekali. Cek selake ya Allah kalau keng ngebela kecerapa le anak ang jadi pasti ke labu. Apu saya nyampit ke anyab. Keng laki lah karta mikir kalau keng korngal tok dicoro cuma kan cekeng tak kira naring bini cek repot kura para bakum bedi bedi aglo masih ke atas cek anak mentak tiba-tiba bikin matan kita itu tibi mun bi kaki saya jaga arapi panakin dengan bini cek dengan kok lah repot saya ngandung langkok saya bi langkok nyusul kok cek kalau aja gelap pati tak bisa ke tibi pakai kena kok sekali kita melak bikin matan ring bini-bini yang tak ruwet kak tiku kelakuan tak demari lo maju mesti raguan sebagai bakum bapak
Allah cak aku pak kaki saya kocak dia. Montang kanceron je lem kalem kapi. Ya juga tega pak kepak urus koros kapi. Oh ni seri ya mesti bukti buka kile. Tapi tinggal bu. Maka Nabi kaji Nabi perhatikan. Di Firdaus. Mun bini na sampian salah bi kanjing Nabi pokon cek teku salah nato. La yafruk mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha khuluqan akhar. Mun bini sampian salah ku leku cek teku salah nak. Tengku bagus sesenyak banyak. Tak kira banyakan salah apa kun banyakan bagus. Umpama berdeng bini alaben, kula tanya, ring bini alaben keselake dosa apa tak dosa? Salah apa tak salah? Neraka apa tak neraka? Keng ketika ring bini alaben karing lake bi kanjing Nabi rojak tikulaben papan takai kurang ajar lah beni sanika tang bini alaben salah jak dengan alaben keng salah na situng alaben keng bagus sebanyak haring kesan arakora asapuan bekombe atana aja geroma ngandung rembi nyusue ngandung pole rembi pole nyusue pole bah nyusue pole kan nyusue pole nyusue bapang la haula wala quwata illa billah. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, nyoswe bab, tak kuat pada tudin nak ringko. Allah, salah leseni kering bini lah kau nak kita rimari. Ala ko mulai cekena na tedung sampai tedung pole ala koto tedung lagi ikalako. Maksud tadi anak angyu. Dari bini makilang ngantuk kada matedung pah nangis. Nakin jaga kan? Jaga kalau tak petaki deh. Ambu senangis cak lopot terpakai lo ngah. Anang tak ningan nyabuk. Selake kapan ngidingnya kuno longi cak ngalle kalian cak bero. Depak kalian cak bero pah melekok sarung apa ibuka pah tarik ke atas. Cetak se atas itu puisi bebe turut cecet. Dan gantung ya Allah dan gandong itu jemi tak todus dong sing ngocak kaki jong cek dengan kaki laki ya Allah njak tekut kok bini buka sarung aja buka cek dengan laki bisa ngocak dan gandong kaki waktu pak agama malaikat kau pecat tering laki kaki bikon njak tekut buka sarung kok buka kok curiga tuh kok bini njak buka kok tak percaya aja kok nih dan nak man hah tak kira nyamanan bentang suara duet mayu janam dikelo mit gay buria lah aku padok ngerti kakek pakai konya gue ngerti menjadi pada tangan Allahumma sholli ala Muhammad maka dua lek cung sabaran mun beda salah cak teku salah nanti bang ben bagus insyaallah bakal teti keluarga sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma daripada selamat daripada teka hajat ben semoga kedua mentertuli tali kalau benak potoh mulan di anak ini keseken hadirin apa karena akan menjadi pertimbangan anak itu maka Nabi orang konah orang je mulan di anak sejen seken dan bini ini kemuntaan di anak panatokar jok sekecek ngangko sekecek nyimpang sekecek mole nakin koni mulan di anak maki atau karena tak kira mole ngupload status ibu din jeding aku bertahan demi anak-anak tak kira maka ada tu aki Mbak Fitria menter tulia andi anak. Mbak Fitria menter banyak anak. Mbak Fitria pun tahun menter rembi.
ben rembik menter kembar. Kembar telok. Jadi mun 5 kali dia anak 15. Mun sampai 15 dia tak usah asim pengalto. Asim dia langsung berdiri luar. Jadi Allah pada tegak hajat kabi. Amin. Terakhir gula bah mulia. Ini tak mulia. Korang, ayo. Kalau 12 pon. Dan gula ibu siwak buk. Gula tu mana jual siwak kartu? Tak tahu man jual memang ken kartu. Hah? Iya gratis mari na majar. Siwak ni ke mendidik gula di nak kanak ngapa lagi Quran ni compok. Siwak ni ke manabi itu toko Indomaret dan gula atanya beda 10.000, beda 12.000. Bitan gula jual kan 5.000. Gula ngobangi banyak, ibri kolakan kan 3.000. Jadi bi gula jual kan 5.000 oleh pada 2.000. Apa gula mak giba siwak? Karena siwak ni kan termasuk dalam panah Gusti Kanjeng Nabi. Orang mun apa aja asiwak ngaci asiwak. Cek pun ulama faida dan eka beda petong polo biki. Keng sepaling tengki 2 faida na. Situng eka kempang keluarannya bah. Orang mun asiwak pun apa aja kapan mati kempang keluarannya bah. Keng orang kili temur banyak salah paham. Pulan kocak siwak eka gampang keluarannya bah. Beda orang mati ya tak lemat tapi pengen lagi siwak itu rot lagi kecolong deh. Benih makin ni kalau apa nak aja ngeras siwak ngaji siwak. Tak lakon kalaki le mobil siwak panitia nyun tolong panitia. Nomor 2 faedah siwak nikah ekah kempang maca la ilaha illallah ketika saya. Maka ada cangkula makle oleh kalakuan sunat makle untuk kanak-kanak sing apalagi Quran pula ajak ngibak siwak boy. Empian pak mikir boh engkau terro kasih siwak keken kok tak andik pese. Empian umpama terro kasih siwak keng sampean tak andik pese. Tak usah majer ngalak beria gratis. Sepenting ke seorang. Keng mun pak kapi tu pestang siwak dia sekali. Mungkro ke seorang. Nah, tak apa-apa. Apa? Iya gratis. Mari nama aja. Tak langkong panitia. Banser nyon tolong. Beda mobil ni kasih waktu untuk taki. Cara-cara mari ni keding nak kanak jetem buku le compok ni kalau ngopolong jetem. Setelah ni kayak tanggung pembiayaannya. Jadi ngapa lagi Quran ngaji. Setelah sampai pendidikannya ni kayak tanggung. Kini kamu biaya nak. Salah satunya nikah. Oleh nasi wak nikah saya beki. Jadi sampean sengubangi nikah. Aku untuk kanak-kanak saya ngapa lagi Quran nikah. Beda saya benih karo jetem beda pak embuung tada malah beda ke seorang ni ke beda anak daya itu compok nikah ni ke daya pedalaman depak ke compok dah ada nikah peteng tatang ke kakan kulit tatang ke kiri apa lil pas nguburan ke dengan kakek cek kakan bi kulit kiri cek kakan cek cong nyari tekek minta rajaan gua bi gula tak mantoman sekali cek dah makin lah ambu pun dia cak anak dayak pedalaman ni boleh takut butuh boleh bulan keluarga nikah cek pun tak Islam jadi era beti makin ampun 90 orang pun ampun 90 orang jadi alhamdulillah kerja tim compok banyak janda intan ya embungkan entar ke anak bun entar kan kok jadi mari nak ecer lagi saya kasukan ngubengi ya tore ini kecek kayak jualan nih kak ya kesokan sampean saya kesokan ngubengi ya tuh ring ngubengi selok kesokan ya masa tak yo bengen bukan ki tak niser mun tak yo bengi bu buka kanto kak buka kanto tore buka kanto buka kanto nih nikah ada gula nih kanto nih mari najar nikah kan 5.000-an tak langkong beri jalan paminta tolong kan bining untuk nyerceraki karena mun selaki nyerceraki tu kok sarung ke siwak ke katon deki siwak ke nikah pon tore tore sambil buka pada ni kasih wakil ni buka kada pada ni buka kada pon beki kan minta tolong saya ada sing udah suruh ceraki boleh sambil macam solawat ki lek tak langkong ceraki sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya ni dalam salam ibu bunyi sebetul gaya sallallahu
ala Muhammad. Buka bunyi Pak Kepi. Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Lema ibu situ. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Bapak banyak kita ke budi sekali. Saya budi daripada melo. Muhammad. Berkata oh bengah. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya, boleh berbagi buruk apa biasanya? Salam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sosok Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bakta ke budi mas, oi, bakta ke budi sahab nih.
kok beda orang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Asarang setuju. Ya arusal khafiqaini. Kalau mbian bedena ngalak boleh nih kan ya. Bagian senyer-cer ngalak tak napa. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'ainal isa bisura illa ma ra'ainal isa bisura illa والغمام قد ظلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Motor sekelangkong sedaya saya nolongin nyercer, saya nolongi majalan, juga saya nolongi ngubangi motor sekelangkong, mantar tetia amal jariana sampian. Amin. Mantar tetilan jalan sampian teka hajat. Terutama setuju saya hadir mantan saya kedua, sahibud dakwah, sahibul hajah, biaya banyak saya keluar mangken menteri kantin Nabi Allah kelebihan kantin selangkong sampurna. Ajunan setuju saya hadir mantar pada teka hajat dunia akhirat.
Mentir pada selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Segak ditos bisa pada Pak. Kurang lebih apa bu? Mak ngecit mbak. Rojak buambu deh. Iya mun saya baba. Saya nyata saja. Cak gula nikah. Gula gelap pertama ngesek keraton. Malam metok nikah. Pah ngaledek ke kamal. Pai kantor ni kami minta gula ke boleh ki menututi. Tapi siapa orang cang gula paling ngepol semalam ni cuma bisa ke duka ale. Pengajian. Siang ngegela 2 malam telok pakai ngalia ke bulu baba. Semoga ada manfaatnya. Amin. Terus kelangkong senolongi nyari ceraki ki. Itu aki nampian senyari ceraki terlanceng umur. Selain mati kapi karimpian pak-empaan je bagunudi pun. Sekak dintos bisa pada Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.